Pozdrav svima ljudi, Wolfi ovdje i danas ću vam pokazati, noćas ću vam pokazati kako i zašto, nema veze, kako napraviti avatara, da, i to u 2:18, specijalno vreme, koji moj? Evo sve, sad mi znate drugi mail, jebika. Evo, dobro, vidite da sam promijenio baner i ovu naslovnu fotografiju. I da, sad ću vam pokazati kako napraviti ovog lika. Mislim ovog kog imam na ovoj mobilnoj fotografiji. Kao prvo uđete u Chrome. Ne znam zašto. Ali internet mi je jaki na jednu crtku. Dobro. Onda. Ovaj avatar maker će da vam bude u opisu videa, samo da znate. Ovdje možete da menjate koliko mrzimo kad se desi. Oblik lica. Tako. A ovdje možete da menjate boju kože. Tako da sad znate, jer Baka Kata freestylom barata, da. Da. Dobro ste čuli. Baka Kata freestylom barata. Dobro. Nemojte da kažete da sam peder. Ovo nije pederski. Baš je seksi. Nekako mi najnormalniji ovaj nos. Baka Kata freestylom barata. Dobro. Ovo neću... Čekaj be. Ovo. Neme to. What the fucking... Aj, okej, uzet ću ove. Ove. Aj, dobro. Idemo na kosicu. Ja najviše volim ovu da uzimam. Čekajte. Ovdje možete naravno da birate boju. Ja ću po svojoj boji kose. Ranije sam ja ovako lijepo izgledao. Ali sada jebeno ljudi ne znaju da šišaju. Jebem ih. Kaže moj otac, ne skraćujte mi šiške. Dobar ja ni bez njih. Dobar ja ni sa njima. Kako sam se zajebao, evo te. A oni meni jebeno skrate. Dobro, nema veze. To nije važno sada. Sada ćemo biti mali džentlmen. Dobro, uglavnom to vam je to, ljudi. Uzet ću na brown. Jer već znate, Baka Kata freestylom barata. Biće mi neki romantic lik. I da, ljudi, naravno bit će vam u opisu video ovo za avatar makera. Dobro, da ga preuzmem. Uvijek preuzimate na 400. Vidite ovdje gdje je strelica na dole i ova zagradica, tako. Ona je matematička. Onda na PNG 400x400 uvijek skidate. Dobro. I ona se sad skida. Dobro, tako. I obvezno posjetite Mita Games. Bit će vam u opisu, isto kao i ovaj avatar maker. I tako da vidimo se do sljedećeg puta i pa pa.